Najprej bi to priložnost izkoristil za to, da se zahvalim komisarki Evropske skupnosti, gospe Biancovski, da nas je danes počastila s svojim obiskom in potrdila, da je razmislek, ki ga imamo mi na Gospodarski zbornici Slovenije, da je industrijski preporod bodočnost ne samo v evropskih razmerah, ampak tudi v slovenskih razmerah pravilna. Mi pričakujemo, da bo širša družbena javnost oziroma vsi deležniki družbe prepoznali, da je gospodarstvo in z njo povezana industrija gonilo nadaljnega ustvarjanja delovnih mest in s tem tudi povezano dobrobit družbe tudi v bodoče. Mi si seveda želimo opozoriti, mi želimo predvsem opozoriti na dejstvo, da v sistemu v Sloveniji določene stvari niso tako dobre, da bi lahko bili zadovoljni, zato smo naredili nabor 5 področij, na katerih želimo, da v družbi najdemo tisti konsens, da bo družba v bodoče delovala še bolje, kot je delovala do sedaj. Thank you very much, President and Minister, for this opportunity to participate in this business summit. While visiting member states as a commissioner responsible for single markets, so for European economy and for industry, entrepreneurship and SMEs, it's really important for me, besides, of course, officially discuss, and it was very good discussion with the minister on business environment in Slovenia, generally speaking, but it's very important for me also to share words and to discuss different opinions and to discuss how the economy is going in the member states with the representatives of the companies and of the businesses. As you know, both generally in the European Union and in Slovenia, we are back on the track of economic development. European Union and Slovenia are doing better and better, but of course we need to be more competitive, we need to create jobs and growth generally throughout Europe. So the main subject of my meeting today, also the subject of this meeting, of this business summit as we are participating now, was business environment, as I said, generally speaking. Business environment, it means the conditions for the companies to grow, the conditions for the companies to establish, the conditions for the company to scale up in Europe, to be active cross-border in European scale. This is, of course, also the conditions for them to be internationalized. Especially we're discussing the regulatory burdens, administrative burdens for the companies, and of course access to finances. And last but not least, reindustrialization or renaissance of the industry is rather better words to use it in Europe, because really European industry needs our strong support. It needs to make this huge step from current state as it is to the really inventive, modernized and modern industry globally. So generally it was very, very interesting meeting. We were trying to discuss industry in a way of global value chain, because you cannot distinguish now industry and services. This is just one picture. We have to also tackle this issue. And we need to ensure regulation that does not create any unnecessary burdens, both on national and European level. So that's why this cooperation on different levels, European, national and local, are really crucial for me. I need to discuss this with the representatives of the companies. I need to have their feedback, how the European legislation is doing, because we have sometimes it's needed to simplify some European legislation, but I also need any information as is possible on the business environment at the national level. Thank you. Ja, pozdravljam tudi v mojem imenu. Moram povedati, da sem vesel, da ugotavljamo, da slovensko gospodarstvo že drugo leto po krizi 2008 zaredom beleži gospodarsko rast, ki pa pomeni samo to, da smo negativne trende obrnili, da še vedno zaostajamo 15 odstotnih točk za letom 2008, vendar pa smo ustvarili pogoje, znotraj katerih se lahko lotimo pomembnih strukturnih reform. Vesel sem tudi, da smo vse te glavne tri, ki jih nameravamo izvesti in mislimo, da najbolj vplivajo na konkurenčnost, danes zjutraj na poglobljenem sestanku z Evropsko komisarko tudi prediskutirali.
gre pa za naslednje. Temelj za dvig naše konkurenčnosti predstavljajo 3 ukrepi, in sicer na prvem mestu zmanjšanje administrativnih ovir, na drugem mestu znižanje stroška delovne sile, vendar govorimo o kolaču, ki si ga vzame država, znotraj tega gre za davčno prestrukturiranje višjih plačnih razredov in pa nov davek, nov zakon o nagrajevanju uspešnosti delavcev iz dobička. In pa tretja, zelo pomembna ali pa po naše najpomembnejša naloga je, da naredimo našo delovnopravno zakonodajo bolj fleksibilno s ciljem imeti več zaposlitev za nedoločen čas. To so 3 ukrepi, ki bodo temelj našega delovanja, ob tem, da imamo zraven tudi prizadevanja za to, da naše gospodarstvo, predvsem mala in srednja podjetja, pridejo do dostopnih virov za financiranje, kar bomo izvajali s 3 institucijami, in sicer s Slovenskim podjetniškim skladom, s fondom približno 100 milijonov evrov, z SID banko, ker imamo na razpolago 500 milijonov evrov, in pa tudi nove produkte, od katerih bi najbolj izpostavil potrpežljiva posojila za podjetja, ki imajo zdrava jedra, imajo pa probleme iz preteklosti, ki jih je treba finančno prestrukturirati. In pa tretji fond je Slovenski regionalni razvojni sklad, ki je namenjen bolj dolgoročnim investicijam v panoge, ki jim želimo dati večjo težo znotraj dela te vlade, in tukaj bi izpostavil gozdno-lesno verigo. Skratka, temelj našega dela v bodoče in tudi temelj tega, ki sovpada z reindustrializacijo, je ustvariti bolj konkurenčno okolje za slovensko gospodarstvo, ki je izvozno orientirano in ki mora s svojimi produkti in storitvami tekmovati na svetovnih trgih. Hvala.